massive dairy. Just before we our governor expressed it is indicated in the project for where the children's center will be. Our allocations remain, and we shall just have 2 massive nannies. Remember of the event, we take this opportunity to welcome you all. Karibu nyote katika jina la Yesu. Kwa horo wa development go kirogo ya warora kwina projects nyingi muno cia county na guko niguo turehete mbeca iria nyingi muno citu cia county, especially gwaka thibitari ino ya kirogo ya level 5 ino turenda ikarika mweri wa gatandatu takinyite, na thibitari ino ni gukorwo level 5, ni gukorwo na ICU, ni gukorwo na HDU, ni gukorwo na special ward ta cia burns na mother and child, na ni gukorwo ta thibitari iria ikoragwo Nairobi ta Nairobi Hospital na Aga Khan. Ukimirora ni ukuona standard iria turamiaka nayo ti standard ya kawaida, na ni undu turenda andu a Kirinyaga magakorwo ni maratungatirwo uria kwagirire. Projects ingi guku ni urona Kirugu ya neo capital city ya Kirinyaga, na turenda ikare ta city. Andu moka Kirinyaga makona aikari a Kirinyaga onao ni mathite na mbere. Twirutite wira wa parking, tugathondeka pathways, drainage, mahua niguo gugathakara, na investors nao makaigua ta marenda guka kuruta wira guku gwitu. Na projects cio ingi twaririo horo wacio, kwina project roka mwena wa Kanyekini, factory ya avocado, kwina ingi ya nyanya mwena wa Mwea, Kangai, na twario horo wa wezesha maendeleo iria turateithia andu aitu mongerere mbeca mihuko.